Ağalarının Binyaminni Misirga alıp barığı. İlde açlık kişeygenden kişeye bardı. Misirdan alıp qaytqan ikmek tutulup bitkeş, Yakup özünün oğullarına Misirga barıp ondan tağın biraz ikmek satıp alıp qaytığız dedi. Yahuda ona cevap verip aytdı. Ul kişi bizge qatgı ravuşta, yanığızda kişinigiz bulmasa, huzuruma kelip de көрünmegiz dedi. Bizni bizning bilen birge jibersen, biz sana ikmek alıp qaytır için anda barırga riza. Eğer jibermisin iken, barının hikmeti yok. Çünkü ul kişi bizge, yanığızda inigiz bulmasa, huzuruma kelip de көрünmegiz dedi. İsrail, ne için siz ul kişige tağın bir inibiz bar dip aytip, meni bu xavufli gazapqa duşar ettigiz dip soradı. Oğulları cevap verip ayttılar. Ul kişi bizden atağız ali isen mi? Başka birer kardeşigiz var mı kibik söğüller bilen bizning haqda hem yakın kardeşlerimiz hakkında jintiklep sıraştıra başladı. Biz de onun her söğüline cevap verirge tırıştık. Onun kişinigizni menim huzuruma kitirigiz dip aytasin biz qoyan bilik. Yahuda ise atası İsrail'ge oğlunu mena ışanıp jiber dedi. Barırbız da qaytırбыз. Birimiz de ölmez. Biz de, sen de, balalarımız da isen emin bulur. Binyamin için min başım bilen cevap verecekmin. Sen onu mindən talep edersin. Eğer onu sana kiri alıp qaytıp, senin huzuruna bastırmasam, min gımrım boyu senin alda gayipli bulurman. Vakitini suzmasak, biz indi anda 2 tapqır barıp qayta algan bulur edik. İsrail ata kişi oğullarına aytdı. Haller şunday iken, siz bulay işlegiz. Yol kapşıklarınızga salıp, ul kişige kuşteneşke, öz jerimiz jemişlerinden biraz belzem, biraz bal, hoş isli sumalamaylar, ladın, piste hem badem şiklevüge kebek bulekler alıp barıgız. Şulay uq kümüşnü de özünüz bilen ikilete artıqırak alıgız. Kapşıklarınız avuzuna salıp jiberilgen kümüşnü, öz kullarınız bilen kiri qaytarıp berigiz. Mügayin ul kümüşler, birer yalgışlık bilen gine salıngan bulgandır. Yarar, inigizni de özünüz bilen alıp, ul edemnin huzuruna tağın bir barıp görünügiz. Qadir Allah ul edemnin көңілінде rəhim şəfqət uyatsın da, anda tutqarlanğan qardaşıgizni de, Binyaminni de ul edem sizning bilen birge kiri qaytarıp jibersin idi. İndi mina balalarımdan məhrum qalırga yazgan iken, nişlemek, yazmışım şuldur. Yusuf'ның öz ağaları bilen qabat şıraşuı. Yakup'ның oğulları əligi buleklerini tiyep, hem kullarına ikilete kübrek kümüş akşa alıp, Binyamin bilen birge Misirga taba yol çıktılar. Hem Misirga barıp jitkeş, Yusuf huzuruna kildiler. Aralarında Binyaminni de kurgeş, Yusuf öz iyinin müdirine, bu kişilerini menim ige alıp qayt. Ayaklı maldan kirek kadar hayvan soyup tabın ezirle. Çünkü tüşkülükni min bugün bu kişiler bilen birge aşarmın dedi. Müdir, hocası kuşkanşa, kardeşlerini Yusuf'ның iyini alıp gitti. Kardeşler özlerini Yusuf'ның iyini alıp gituvlerinden tamam kavşap kalganlar idi. Tegi şaqını biz tülegen kümüş akşanı kapşıklarımızga geri salıp jiberu bilen beyli şimdi bu deyiştiler alar. Yurtuna alıp qaytqaş, bizge hücum etip, bizden kul yasarga, işeklerimizni alıp kalırga tili küresin. Yusuf'ның iyi kapkası yanına kelip jitkeş, tuqtab, alar müdirge söz kuştular. Ayttiler, hocabız efendi dediler. Biz indi ilik tamında ikmek satıp alırga bir kilgen idik. Qaytır yolda tün kunarga tuqtab, kapşıklarımızını şişip jibersek, gördük ki, biz tülegen kümüş akşa, her qaysımızның kapşığı avuzunda yata. Biz bu kümüş akşalarını tulusu bilen sizge kiri alıp kildik. Kolumuzda tağın ikmek satıp alır için alıp kilgen başka kümüşü bizde var. Tegi yolu kapşıklarımızga kümüşünü kim salgan bulgandır, biz bilmeyibiz. Müdir aytdı, tınış bolağız, korkırga orun yok dedi. Kapşıklarınızda tabılgan ul hazineni sizge mügayin öz Allah'ız, atağızның Allah'sı nasip etkendir. Tegi yolu siz tülegen kümüşünü min tulusınca aldım. Şulay deyip, müdir alar yanına Şimon'unu alıp çıktı. Ondan son kardeşlerini Yusuf'ның iyini alıp kirdi. Ayakların yuvarga su getirdi, işeklerine azık verdi. Kardeşler ile vakitine Yusuf qaytışqa özlerinin buleklerini ezirlep koydular. Düşkülükni aşağı mında bulaşağın alarga indi haber etkenler idi. Yusuf qaytqaş,
Алар аның янына керделәр һәм башларын җиргә кадәр иеп, алып килгән бүләкләрне Йосыфка тапшырдылар. Кардәшләреннән хәл-әхвал белешкәннән соң Йосыф: "Сез сөйләгән карт әтиегез исән иминме? Сәламәт яшиме әле?" дип сорады. "Атабыз, синең колың сау-сәламәт, исән имин яши", дип җавап бирделәр Йосыфның кардәшләре. Һәм янә сәҗдәгә китеп, башларын җиргә ордылар. Күзләрен йөртеп һәм үзенең бер туган энесенә, әнисенең төпчек угылы Биньямингә тукталып, Йосыф: "Сез миңа сөйләгән кече энегез шушымы инде?" дип сорады. Аннары өстәп: "Эй угылым, Аллаһы сиңа карата миһербанлы булсын", диде. Туган энесенә булган мәхәббәт хисләреннән күңеле тулып, Йосыфның күзләренә яшь тыгылды һәм ул эчке бүлмәгә кереп шунда күз яшьләрен түкте. Аннары күзен битен юып һәм ныгаеп, янәдән туганнары янына чыкты да: "Ашарга китерегез", дип боерды. Йосыфның аш табыны үзенә аерым, кардәшләренеке үзләренә аерым. Шулай ук Йосыф хезмәтендәге мисырлыларның да ашау табыны аерым куелган иде. Чөнки мисырлыларга гибриләр белән бергә утырып ашарга ярамый. Мисырлылар өчен бу мәкрух санала иде. Йосыф каршысында кардәшләре яшь буенча өлкәненнән кечегә таба тизеп утырылганнар иде. Алар тирән бер гаҗәпсенү белән бер-берсенә карашып алдылар. Йосыф аларга ризык артыннан ризык җибәрттерә торды. Биньямин алдына куелган азык абыйларының һәр кайсыныкына караганда 5 өлеш артыграк иде. Шулай ашап-эчеп, алар Йосыф хозурында хуш вакыт кичерделәр.